Gasa iti biag. Ay, awanan ni Tatang Yaw. Pinanawan na tayon. Nanang, saan mon asangitan? Puro matla sakripisyo ti impainaken ka, idi si bibiyag. Kuna na ngamin ide, ngagbalbaliwan. Isardeng nanti aginom. Nanang, namin adon nga inkarina dayta. Ngam saan na atinungpal. Aging gaan nagsakit. Makatawan aginasgastusan tayo tipan naka-ospital na. Ay, nanang, adan ni Mila. Boyfriend na siguro di kadwana. Ha? Nanang? Manang? Pudno gayam nga awanan ni Tatang? Wanan ako. Inso ko ng tibiyag na kiniapo Diyos. Oh, asino di kadwam? Ha? Ninolan. Boyfriend ko. Apay adi mo ayaban tapno maamam mo mimat. Managbabain ngamin, Manang. Bayan nyo ba lang ijay nga agtugaw? Kat, kumusta ti trabaho? Regular akong iti trabaho, Manang. Nasaya at ano kasta? Kat, plano yu ka din ti agkasar iti boyfriend mo, anak ko. Pagtungtungan mi pa'y dayta abanag, Nanang. Narigat ti live-in ita. Si kaababa iti kaasi. Agawit tanan. Diyak makabayag iti kastoy kaladingit nga glawlaw. Kasapulan dak ditoy. Jak mabalin abay-bayan ida. Agbati kan tagawid dak. Di mo lang ka di mauray ti aging gamalom inton bigat. Diyak maanusan. Di mo maanusan dito'y lugar mi. Tanakaul-ulimak. Saan akas ijay syudad nga ado ti barkadam ijay. Ay, dayta ka manan. Agsao ka manan ti maipapan iti barkana. Bayam ka di ida. Taado ti maitultulong da kanya. No adda gagayem mo. Adda mat gagayem ko. Sigurado ka kadi nga am-amom ti kinatao di boyfriend mo, Mila. 2 taon kami nga agayan ayat, Manang. Adda bisyo na? Sagpaminsan laang mo't nga uminom kan agsigarilyo. Dayta tinas ka na bantayam. Ni nanang, ado ti sakripisyo na kinitatang. Manu atawan ang nagrigrigat ni nanang. Gapu iti arak abisyo ni tatang. Amom dayta. Wan Manang, amok dayta. Malagip mo kadipay idi ubing ta. Mapantabirbiru ka no sa dino tinaginuman ni tatang. Kat pilpilitan ta apagawidan. Malagip ko mat dayta, Manang. Naglakla ko ni nanang ijay palingki itinatang. Tapno maisakad na ti panagbiag tayo. Da tayo alima nga agkakabsat. Tani tatang, tila ang bisyo na tinapatagkan ko na. Sa anak ang maipada kininanang. Sapay ko matasaan ading ko. Napintas ti trabaho kan posisyon mo iti kumpanyayo. Pilimot at ilalaking adaan trabaho. Kanjay awan bisyo na. Tapno saan ka nga agsakripisyo akas kin ni nanang. Nanang, itata na itabo na ni tatang. Kaduan da kayon dito'y balay. Agyaman anak ko. Dito'y payla ang dagiti apo ko yo. Tapno addamang ray-ray aw kada kayo. Ni Mila nga'y. Agsubli akon iji trabaho, Nanang. Mabayag manen ang makita ka, anak ko. Di kay madanagan, Nanang. Agbakasyonak tumanen. No kayat yo, 2 adaras iti makabulan. Kailiw kamot ngamin, anak ko. Saan kamot ngamin ang nag-awawid edi si bibiyag pa initatang mo? Amoy mo ti makagapo. Kagurak ti kasjay nga ugali ni tatang. Inom nga inom. Sada kay apaan no diyo ikan iti paggatang na iti arak. Pakawanan niyo kuman ni tatang yu anak ko. No adaman sakit tinakam yu kan kuana. Wan, Nanang. Mano akabagyan tayo tinatay gapo iti arak. Saan ko man ama pasamak pa'y tikas na. Naginom ta, pare. Tawan ni Mila. Talaga gayam ang mabuting kakin ko na, pare. Ay, among matan. Kung tanak to man ang makita ng aginumak. Oray siyak, nibagat ko. Nagadua sermon na. Ang baybayak lata.
Ita, saan nga agtagtagaray nung mabartay ka? Mila, honey. Isumat lagayam nga imuna ka nagawid, tapno aginom ka iti arak. Parin Nolan. Agawid ako na. Daytoy nga arak. Mila, saan ka nga wala? Kababain ka na iti daddo nga abordars na mga agda ka. Sumartan ka mo Talaga ka diya din ang mapakawan, Mila. Nulit at desisyon mo. Nasaysayat nga agsi na talangan. Dahito yung timaw di pa nakita na. Nolan? Dakila unay ay abasol ko ti panaginumi kin ni kumpare. Kat nabayag kami mo't asaan anak kita. Madlaw ko akagurguran ha. Kapo iti panagin inom ko. Ti kayat kulaang, kat agbalbaliw ka. Kasano? Numaadaan ta iti pamilya. Kasta kalata ka di. Agbalbaliwak ton numaadaan ta iti pamilya. Nabayinak moten kan ka kan iti pamilya. Saan mo siguro nga mo, nga arak tiin patay day di tatang ko? Isu ano di mo matlang isardang day ta abisyong, amangan no maipada ka kankwana. Nanang, imawag ni Mila. Naganak ka no gayaman. Kasta ka de. Ay, adda gayam asawa nan. Wan, je boyfriend na ngay nga imay dito'y balay. Nagkasardan aya. Sumaruno ka no aplanuan da dayta, nanang. Apaman ama kapapigsa ni Mila. Ay, nasaya at no kasta anak ko. Mabit na ang ipakita ka da kayo je picture ti anak da. Nan kita man nga rod ti umuna nga apo ko, anak ko. Ala, sumardang ka nga agsangsangit. Nagmalasan. Kasangsangbad ko ang sangit tubing ti masangpatan. Anya? Si kapay ti adaganas na nga agungat? Kat agmalmalam nga awan ka dito'y balay? Napanakaroon ng ibad eh. Tulungan na kumamot dito'y balay Nagado ti rumbang at trabahuan. Tal na ka. Marurudak kita. Inaldaw ka dilatan nga ada birthday nga atin daram? Tapno mabartak ka nga agawid? Ado ti gagayam ko nga gawa. Wey, stop na mo. Saan nakaskin ka nga awang gayam na. Idi nakidan naakan ka. Idi nagana ka kon. Linikli ka kon dagiti gagayam ko. Dakon masango. Gaputi kinaado tinaskan nga si kaswak. Dula sa sawon mo. Mabisi na. Isa ka nam di kanek. Dresa! Kumusta ngay ni Mila kanti pamilya na anak ko? Kanayon kami nga ag-video call. Mabambanog nga asikaso ije anak na, nanang. Kasta talaga anak ko. Kat ninolan ngay. Diyak amo Di namot dakdakamaten no kasano day siya tao. At damat nga tatrabaho nang. Di namot sungsung-batan no may papankin ni Nolan ti damagak, nanang. Apay nga ta. Bayan yun, nanang. Tanuad daw ayak, mapan ko ida pasyaran. Agyanak ije balay da, uray dwala ang aldaw. Numabalin ko makit umayak mat. Siyak laangan, nanang, tamarigatan kayon amag na. Si kanti mapan ag-grocery, tadyak masango. Itid mo kanyak di kwarta tama panakon. Adto'y tilistaan dagiti katangam. Nagatidug mo tan tilistaan. Awan nga men, ti isu amin dito'y balay. Malala di kwarta tain nakon. Nolan, Apa yan ang karaing ka? adda ka dito'y ruwar nga agininom? Pampaturog lang. Pampaturog ka di day ta nagadu abote? Nagsubli ka man na maturog. Kan maysa, saan mo akinumpleto amin dagiti inlistak agatangam? Anya saan mat? May salaang alata ti ginatang mo agatas ni baby. Duwamat dyan surat ko. Jak nakita. Angam kinumpletom agimatang iti arak kan bir. In ref mo pay. Apay, awan karbungak agumatang itikayat ko? No
Nolan, no si ka ti agbirbiro, gatangam ti kayat mo agatangan. Ngam awan mo trabahom. Ultimo igatang mo iti sigarilyom, dawatang pay kanyak. Di nakman insulto na kasta. Nagsakit mo tanti pa nagsasaw. Urayam ang makabiro kang iti trabaho. Tasyak to amin ang ti makaam mo iti gastos dito balay. Productive ka latamat. Nga ora da problema. Ha? Awan, sir. Naskan ajak baybay di trabaho. Gaputa awan mo trabaho nila kay ko. Dukas ta si kaamin ti mangi pampamuspuson. Wan, jay baby me, jak maitalakkan ko na. Ta inal daw mo't nga rod anak kainom. Ay, unay mo tanti sakripisyo, Mila. Ket agan anos kalatan. Jak man amo, no pagpatinggaan ti anos ko, sir. Saan mo deserve ti agri ka takasta? Naragsa ka pamilya ti rumba nga para kan ka, tanasaya at ka tao. Makapaliday ti gasat ko. Siha tinang pili iti day tapasamak ti biyag mo. Tapno saan ka ngagsakripisyo akasta? Panawa mo ti kasta a sitwasyon mo. Agandad ka iti biyahe, manak ko. Wan nanang, Dagiti ipasarabom a prutas ngay. nakasaganan nanang, adadan iti basket. Dagiti natang, amok, aging gaita, managsida iti natang ni Mila. Ilutwak pa'y idaan nanang. No kabaalakla kumate agbiyahe. Sumuro takmo tanak ko. Ag video call tayon tulangan. Inton makasangputak ijay balay damila, nanang. Dito'y kaditi balay damila. Apay kaslawan matao. Itayak pa'y at tumanuktok. Pilitak man alukatan to'y ridaw na. Sigurado ak adito'y ti pagnanaadan damila. Ta iso ti numero kan address nga intad na. Nakalukat mat gayam day to'y ridaw na. Kasapulan lang apigsaan nga iduron. Nimat nolan day to'y nakaturog dito'y salas. Kasaritak man. Nolan! Agat-arak man. Ay, nabartag sa. Imal aldawan ang nabartag. Impaawer ko jay anak mo iti kaaruba mi abakat manang. Kat, ninolan nga yung agaw-awer. Kas nakita mat, nabarbartak nga imal aldawan. Kunak man no nasaya at nga asawa. Maipada aksamatan kininanang. Agpadpada kami iti gasat. Ay saan? Saan mo nga itulok akas ti mapasamak iti biyag mo? Saan aksan amak kapanaw iti kastoy a sitwasyon ko. Anyakit na saanan? Mabalin mo nga aramidan basta kayat mo. Kanapay kumaasaan mo nga aramidan? Kayat mo ka diti agsakripisyo nga agnanayon? Mila! Mila! Busy ni Mila. Sige ko yaman lang. Anyaya ti kayat mo kini Mila. Kain inumang iti nalamis sa danom. Ay, Mila! Yala na kiti nalamis sa danom. Agtimtimpla iti gatas ni Mila. Apay, saan ka kadi makatakder ang mangala iti danom nga inumam? Ay, imay ka dito yung balay, ta sermona na, ha? Kunak no naragsak, kananam ay tibiyag ti kabsat ko iti sibay mo. Puro matgayam sakripisyon. Ha? Uray agpukaw kapay dita. Saan nakapagsirbyan ni Mila? Tulungan ka amang isinop kadagiti gamit yo kini baby. Agbirok ta iti pagakaran nyo nga agina. Agyaman ak unay manang. Saan arumbeng nga agtalinaot ka ditoy? Idi pa'y apang panunutak da ito nga aramidan. Diyak lang amin mapanawan ni Nolan. Anya ti serbi day ta tao. Nasaya at mat, ta saan kayo pa'y nagkasar? Awan ti mapasamak akasar.
Taawan mo't apulos ti plano na itibiyag na. Iso a panawa mon. Tulungan na ko ma, manang. Talaga kat atulungan ka. Diyak lang amin na ibagbaga kada kayo kininanang. Akas to'y ti mapaspasamak itibiyag ko. Agpatinggan no sinaamon day ta lalaki. Umadayo kayon nga agina. Nabasa dyan file mo alib form mo. Ha? Uwan sir. Imakar kami ngamin iti pagyanan. Imadayo kami nga agina kininolan. Pudno ka di tinangag ka. Uwan sir. Tinulungan nak ni manang ko nga umakar. Nasaya at dadagiti kakasta kabsat. Sumuporta ka. Uwan sir. Ganda kayo. Agyamanak itinaan-anay a panangawat kan suportaryo kanya. Maragsakan ak tanawaya-wayaan kan iti adu a sakripisyo. Nasaya at da ita desisyon mo, Mila. Nagrigat man ngam rumbang nga aramidak para kada kami iti anak ko. Tarikat da ita. Agam kabaalam, Mila. Sana rumbang agsakripisyo no silulukat ti dalan para itiragsak ken nanamay abyan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasalitaan. Dito'y drama tayo, gasa itibiyang. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Gasa itibiyang. Among friend, maragsakan akman parakan ka. Ha? Taapay anak ko namday ka. Ngamin, jakon makita iti rupam analiday ka. Happy ka, gaputa makit-kita ka nakaisem ka naragsak. Si kakit di mat, tilamad-madlaw mo. Or, inaklon mo ni Justin. Ah? Ay, saan pa'y si ka talaga. Awan dakis na no bilang. Single ni Justin. Single ka mat, di ba? Wan matkit di. Ngam nagrigat ag desisyon. Nang runa no kas kanyak a single mother. Ay, sa bagay. Maawatak ti kayat mo sa wan. Angam no bilang, ta makapagdesisyon ka. Sapay la mata ni Justin ti aklunem. Amok nga ado dagiti agdat-daton ken ka. Ngem amok nga iso tinasayat agay para ken ka. Ha? Oo kaya. Puno ti bagbaga. Nasaya at tasimbangpot kan anak ko. Itay pa'y anagururay ni James. Ngam di na ka nauray. Isu anagawi din. Kasta ka din, nanang. Wan, adaimot na itay atoys para iti anak mo. Ay na, kasta unay aragsak ni Miko. Ha? Mabiit man lang ang anak ko. Adala kayat ko adamagan kan ka. Nabayagan nga agdat-daton kan ka jay tao. Nga maging gayta, awan pa iti mangagkukan ka. No adda ka dinamnaman na, wan no awan. Nanang. Awan mo't makunak kini James. Ngamin, sipod pa'y kat ammo tayo ti kinatao na. Kan may sapay ang magustuak kan ko na, panagkunak kat maaklon na ti anak mo. Kaspod no nga anak na. Nanang, awan mat makunakan ko na. Amok anapod no kanya. Mariknak dayta. Iso na laang taawan ayat ang mariknak para kan ko na. Aniya? Pasensya kayo, nanang. Ngam saan ko nga ay ayatan ni James. Anya, mapan kaya'y probinsya ko nam Justin. Uwan, mama. Sarong karak ni Nancy. Anya, mano alawas ang nagtrab-trabaho ka. Di ka pa'y nakain-ina na. Ngamita, mapan kaya'y probinsya. Di kay madanagan, mama. Kabalak. Mabit lang. Apay,
Sigurado ka din iti dayjay a babae. Wen mama, anya ko maaga po nga agbiyahe ak iti adayo. Anya aga po nga agsakripisyo ak iti oras ko ama panijay. No saan ang kasigurado. Nasayat no kasta anak ko. Barang ison ti babae, akagasat mo. Ay na, agyaman ako unay temay ka, Justin. Kunaklakit din no saan ka nga umay. Inkarikmat nga umayak. Saan ka di? Ama mo nak. Jak kayat nga karkari. No jak tungpalen. Ah, kumusta? Kastoy, kas makita man. Naragsaka nga gururay ka no ka. Agyaman na ka. Ay, wen kayam. Damag kong ado ka no ti babaro nga umay dito balayo. Sasarong karanda ka. Ah, uwan? Pud na dayta. Saan la ang amay sa wenno do ati umay dito'y banay. I promise. Uray may sa kadakwada. Awan nakarik na ak iti ayat. Anyat kahit masawan. Ti panagayat ko. Kat para laang kan ka, Justin. Nancy, anak ko. Sigurado ka din iti dayjay a Justin. Nanang, Panagkunak, saan nga iso ti lalaki a parakan ka? anya ka din day tang ibagbagayo, nanang. Nasingpet ni Justin. Awan ti makunak ken kuana. Ken iso ti ayatan. Aniya? Iso apang nga asiyo, nanang. Iso apang nga asiyo, nanang. Saan kumamot akas ta ti panagsasauyo? Makapasair itirik na. Ay, adakan ka dayta, anak ko. Ngumsapay la kuma, taag na nayon ti kinasayaat ni Justin. Akas iti ipakpakita na ita. Sapay la kuma, ta saan nga agbaliw. Salbag ka, lalaki. Kas kala na ibusan iti babae iti daytangay naramid mo. Apay ngay tala ngay bagam kanyak a single mamet gayam ni Nancy. Mama, No kano ngagdenden na kayon. Itala ngay bagam kanyak tipod no. No idi pay la kumanamwak dayta. Jak kumaimanugot ngagden na kayo. Ay na, Justin. Kas kala nangalay ti bato nga impokpok mo iti ulom. Pakpakanam ti tao asan mo met akapkapinano. Hay pangasi manak ko. Saan pa'y anala daw ti amin tapno panawam ida nga gina. Iti ka numan, jak ida maaklon aparakan ka. Mawatam. mama. Awanan ti ado pa'y angam. No anya timbagak. Pangasim tagtungpal ka. Anya, kasta ti kayat ni mama pasamak, pare? Wen pare, angam no pampanunutak. Gusto tinak. Nagbindutak. Jak impakamukon ko nga adan anak ni Nancy. Anya ti kayat mo asawan, pare? Gusto tinak. Nagbindutak iti babaya pinilik. Apag bababayak ita. Ti anya, pare? Ti kinamag ko. No apay pailaan ni Nancy ti inayat ko. Kat adu mo ti babalasang dito syudad. Anya? Iso ang mabay na kamangya mamukon ko na kadagiti kakabagyan may. Gaputa sana balasang. Pare, tima ko na. Saan mo't siguro ang nagayatan ni Nancy? No apay ang nagbali na single man. Panag ko na, nasingpit ni Nancy, pare. Makita ka na pudnokin ka. Isa pa nga sim, pare. Saan mo kumamot nga ibabati pa nagkitam ken kuana? Gapulaeng iti kina single mother na. Irespitong kumamit. Kas may sa babae. Awanin. Nagbaliwan na talaga tirik nakpara kan kuana. Saanin akas iti sigod.
Amom, sige babae. Awan si Sir Bim. Ay, nabartak ka manan. Rinabiimat na nakastaka. Ay, awan bibiyang manag, barbarta ka. Agad may sa... Amok ni... Ibagbaga, kure na barta ka. Di ba? Anya, Abay, di mo nangagtimbag kita nga awan Sir Bim. Justin, apay akas tamutan ti bagbagam. Anya ka di ti parikot mo. Kaya't mo amamon ti parikot ko, ha? Sige, ti parikot ko. Da kayong awan Sir, binay ti biyag ko. Malipot si Mang Boy, kayo iti biyag ko. Nagbalinang kakas na mamirbiraot. Pangasim ha, pumanaw kayo iti anak mo, itamot lang. Saan kayo kasapulan iti biyag ko? Nasaya at day tangay naramid mo, anak ko. Day ti kasayaatan ngay naramid mo. Ti papanahon ida. Mama. Awan tinasayata masakbayam iti dayjay a babae. Aywan gayam. Awan pa'y matasawa ni Charlene. Isukit din ti armam. Naimbag pa'y dayjay tanapintas. Kan may sa baknang, kan kang runan. Awan sabit na. Kaya't ko asawan, awan anak na. Mama. Lipatamon day dyanan si. Ni Charlene ti kayat ko aparakan ka. Nanang, apay akas to. Inayat ko mat ni Justin. Impay ko amin na panagayat kan pamatag. Nga maapay akas to'y tinaramid na. Ay, anyangay nga rod, anak ko. Kunaantan asaan nga iso ti kagasat mo. Nagsakit a panunutan nanang. Di naman lainikan patag ti pamatag ko kan kuan. Ala, huston, anak ko. Sinayang na ti pamatag mo. Isu adi mo matagisayangan ti tao akas kan kuana. Itala ang amariknam ti sakit. Nga mapukaw tumutladay ta, anak ko. Ha? Papanam, anak ko. Mapanak ijay syudad nanang. Kaya't ko makasarita ni Justin. Aniya? Mangnamnamaak nga agbaliw pa'y ti amin. Ay na, husto ko man, anak ko. Tibagim kan ti anak mo ti panunutem. Di mo ipilit tibagim iti tao adi nakamot ammo nga ipatag. Sika ti nakakaasi. Ay atak ni Justin nanang. Aram itak ti amin. Bareng maurnos pa'y ti amin kada kami. Apay ngay may kapelo dito Nancy. Justin, pangaasim. Agsarita ta kuma. Awanan tinas ka na pagsaritaan ta. Naragsak kamin ka ni Chardin. Isa pa nga sinta pumanaw kan, wen? Kinsaan kan ngay ayatan. Ay ayatan ka, Justin. Sikala ang tilalaki nga inayat kan impatag ko iti kastaunay. Sikala ang tinangiparik na at itinapudno a panagayan. Nga iti kaanuman, ket saan mo amapadasan iti sabali. Anya? Naidumdum at ipanagayat kan pamatag ko ken ka. Ngam awan maramidak. Naday tati pangadang mo. Sapay lang kumata naragsak ka. Sapay lang kumata saan munto a pagbabawyan dayta nga imbagang. Huston friend, di ka nagliday. Kapulang iti day asal pag alalaki agliday ka.
Ay, awan puso na dayta. Kung naklakit din no, singpet na amin na singpet. Never. Move on. Kabaalam dayta. Ikaw fa. I know. You're stronger enough, di ba? Agyaman hak. Ngamin, amin abaligi. Pakaupayak. Ken pakapasakit hak. Kat adda kalatagayam ko akanayon amang liwliwa kanya. No worries, friend. That's what friends are for, ako nada. Ag tinulong iti amin abanag. Nang runan no kasapulam ti kasarsarita, di ba? Agyaman hak unay-unay, friend. Salbag kiti ti kastoy. Ne, apay anak ko. Itay ka pa nga gungungat. Kasano ngamin, mama? Awan lang aro den trabaho ni Charlene. Kanayon pa ila rumar. Kadua na dagiti barkada na. Ha? Dua atawan min nga agdenda na. Ngem sipod pa'y. Di na pinanunot ti agsapol iti trabaho. Urayan na latan ti yawat ko kunwana. Ay, Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Inaramid kon. anya ti kayat mo asawan, anak ko. Diyak kayatan ni Charlene, mama. Impagarup ko no agnanayon anaragsakakan ko na. Ngam saan gayam. Diyak maanusan ti ugali na. Siyak alalaki. Sa anak nga agbisyo, wano agsigarilyo. Isukit din kat agsigarilyo, kano uminom. Imbag kumaano bukod na korta. Ngam saan? Ay, pasensya ka na, anak ko. Aklunak nga damot basol ko. Ti panangipilit ko idi, apapanawam danansi nga gina. Pagbababawiyak ti naramid ko kadakwa na, mama. Naragsak ti biyag ko idi kan kwa na. Gamita, saanan? Nagbalin ami sirable. Anya? Mariknam ti panagbabawim, ita analadawin ti amin, pare. Awan pare, pagbababawiyak ti naramid ko kaninansi. Nasingpat ka na sa yata tao. Napudno. Ken napakumbaba. Ken inayat nak itinapudno. Ngam sinayang ko na kita ngayon pa na. Ay, daytan ti bagbagak idiking ka, pare. Jak amuking ka. Ti inam ti impangag mo. Asaan mo't ahusto ti bagbaga na. Numabalin la ko mga isubliti na palabas. Inaramid kon. Manipod pimanaw ni Charlene. Sapsapulak ti panagayat ni Nancy. Inaramid mo nga opsyon di tao, pare. Saan mo nga in priority? Sa ita, sa pulam ti panagayat na. Kinamaag daytan, pare. Pasensyakan ti panagsasaw ka. Talaga nasakit tinakam ko king ka. Gapo iti panang pasakit mo kin ni Nancy. Nga inay ayat na ka, itinapod no. Sabay lang ko matasaan pa anak yasawa. Sabay lang ko ma. Tasa anak ang maupay tinamnamak nga agsubli pa iti amin. Ngay sugayam ti pudno, ngay ayate. Kasta ti kayat ko ang makita ken ka, friend. Ha? Nagsubli ti sigod aragsak mo. Siguro, ada source of happiness mo anya. Di ba? Kalpasan iti mano atawan, a broken-hearted ka. Ay naawan ti source of happiness ko, si kakit di man. Naragsaka kiti biyag ko. Ngamin, iti amin apanubok iti biyag ko. Kat nabailak, anyaman asakit ti impaay na. Ay, wala. Kinubing ka pa'y. Ado pa'y ti mapasamang iti biyag mo, nga uray awan dagita, love, love, love. Di mo tagisayangan ti panawon kan ayat mo iti tao nga awan serbina. Agyamanak iti kanayon mo apang magbaga kanya, friend.
Iso anatib ka nakakastoy, gapukan ka. Apay ngimay ka. Anya ti gagaram. Mabalin ka din agsarita ta. Awanin ti rumbang apagsaritaan ta. Nalpasan ti amin kadata. Tawanan ti naglapas. Manipod pinasakit ang tiriknak. Banag atawan mat ti naglapas. Sakbay anaaklon ko asaan adata ti agkagasat. No ar-arikan. Dinerder mo ti puso, gapo iti inaramid mo. Mano atawan atunggal malagip ko ti amin. Kat makasangit ha. Ngam napalabasan. Idilaan day jay. Ita, saanan. Namin pinsan ko alinipat ti amin. Pangasim. Ikan na kumapay, iti may sapay agundaway. Tapno ipakita kan ipariknakan ka ti panagbalbaliw ko. Ay ayatan ka Nancy. Pasensya kan. Ngam saan kan ngay ayatan. Awanan ti panagayat ko ken ka, Justin. Sayang laang ti pamatag nga impaay ko ken ka. Ado dagiti babbaro ang nagdatdatan kanya. Ngam jak idain kan na. Gaputa si kati inayat kan impatag ko. Ngam sinayang mo lang. Ha? Pumanaw kan. Kat sapay lakuma. Taday tuyen ti maudi a panagsarita ta. Mangsapul ka laangan iti sabali nga ayatan. Aywanan ti talag kan pamatag. Tanuday taket napukawan, narigatan ama isubli. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y drama tayo, Gasa iti biyan. Insurat para iti script ni Donna Aran. Isagsagot kada kayo ti Dance Ilocano YouTube channel. Agyaman kami iting kay Panang Tarabay.